Lakhain Quadapho, Nilip constituency Kaparlopon, Koilamati de Krumalang Roy Adung Het Kedo, Iruipen Kecho, Durmiarni Ahitialong, Chojorcholang, Anparta, Beha Bepar, Keklembetta, Hemtunisi, Kachobochejia Phan, Joy Keawar Side Dupu Mathasi, Bharatiya Janata Party Mate, BJP Central Government, State Government, Lapen Karbiang Autonomous Council along, Nangchari det pen India det pi adang along chot kalisi Karbiang long along setami prek jam kaching thuramu kipaprang pon bom ang thek pon long long Lasona porahut beha bepar chojor cholang atuma phan ki joy kiawar sai kipa jirjia phan pura prek jam hawara long ta hithi kulat kimrang pon bom lo Lason thotsi koilamati dekrumalang royadung het kedo iruipen kecho durmiarni ahithi setami Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Anparta Karbiang Autonomous Council MEC Papitra Rongpiatum, Kapin Kharateng Pen, Contractor MS Vijay Agarwal and Son Saphan, Kutihinira, Lak Phokebra Kethomra, Sri Troxi Kebra near Kebra, Pharo Trokra, Troxir Kebra, Sirkep Atangka Pen, Koilamati Irui Pen Kecho Durmiarni Ahithia Phan, Kepanong Pen, Kedamtang Chitia Chekloni Pai Kretroxiani Pen, Kimrang Pangching Bonsi, Bangso Hithi Kulat Ahempini Arni An, Ketang Jiapan Apor, Nang O Elo. Bangso Hithi Kulat Ahem Kikim Kirang Pon, Ajaton Mate, Kinang Sot Asonamong, Materials, Semen, Inchin, Ita, Sang Tipen Kedang Lok Sitame, Quality Mesen Pensi, Sai, Klempon Bom Luputa, Hadak Kedovik, Aradatum Pen, Ningarong Alamthi, Chipaklang Pon. Anparta Nilip constituency local MSC Pabitra Rongpia Phan Hada Kedovek Aradatum Ninga Klongpen Kachuru Sitami Pajir Pon. Masih lada bangke along kaprega bang pudam diktes tamila mitang adim penang masih nili mitang hi celang don lo lasila soa hitia bangke mane hormu ason mung kevans tami lada ki oipo yave mane duplikat ave sop mane kimi alpen ador ke susaide lasi kontraktor panta kero piper pilo lapen ako nilihin pen ako kero pitu kang tunggalan lo Karbing long ACM Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak bukayan kanisi pen MLA Dr. Momin lapen ladak nili MSC okay hai sir Pabitra Rong pi alang mas me kero piper pilo botot koilamati phan akachematha kang hon pen ajoksi botot ladak tu koilamati hithia phan botot laan kang hon pen lo so hithi na ki me na ki piper tamya kero piper pilo lang tom News Desk Report, Karbiang Long Live.